UPDF akakwatsa umurimo gwo kombeka amarwariro mukago mu district y'Isingiro kandi emirimo egerambwirwe. Now the major cooperation which is important is doing good work so that our image so vitu vyako changa shughuli sementi sijui what ibyo kosa ni babiruho konkre kikuru abakutwereza emirimo nka ministry ya health narishi twatugishiro district council sente zibezuruho abo kuba sente nizigende zifuako tutakahereze ushanga emirimo ya emera ukani ngenda kusima district ya Isingiro icyo tukabire engineers bitatu report emirimo negendeke. Aba bagize rimwe cyabaretire kutamana umukombe ko kuno kushikiriza kiragiro cya mukuru w'ihanga hamwe no kumaraho inkora yaba contract abakombeke byombeko bya government binkwatire ki twenda kurangu amahigi tugarenga gakoraki ubutashwaza ubukitinsa president. Icya kabiri no kureba ngo center ya government ekushohozwa aha health centers ezi ne korekishemirire kora. Icya kashatu inkwatanisa y'amahigitu n'abantu babutoshe geta itwa UPDF ne tukwatireho government mukore minimeji aho ko bwiro bwinji ba contractor uramuho umurimo kogu agumariho imyaka 2 kandi kitume obuheereza mu bantu bwacereregwa. Aba bagize ngo bwahati binemirimo 88 mu district abiri na mushanju ezinimo kombeka amarwariro ebishayi by'enyonyi ebishayi by'omupira makanisa n'ebindi bingi. Mukuru w'entebe ya katana Ron Turahi agambira ha murumogo ikinasima aba UPDF bakama babo bija kureba umurumo guturira n'ukurwagura wundi nugo n'ingatuko onka cyashemeza munonga kandi bashanga umurumo gukurwagura wundi urumurunje munonga kandi uguruko. Ikindi kwenda kusimira UPDF na president kugira ngo esente zitokubenti kosa twahereza contractors izo kombeka amarwariro mukaga abantu kombeka amarwariro abiri mukaga kugira ngo tukosa amarwariro 3 mukaga kugira ngo tukosa UPDF hatukombekera amarwariro mukaga namwe ntatagarukazagarukamo zo kombeka amarwariro mwe. Aha TV West Ruth n'wamanya muri Isingiro.